ExxonMobil tužio deoničare zbog klimatskih predloga. New York. Naftna kompanija ExxonMobil tužila je ulagače klimatske aktiviste u nastojanju da blokira glasanje o njihovom predlogu na godišnjem sastanku ulagača. Tužba je podignuta protiv Followed Hisa i Arjuna Capitala, firmi koje su pozvale Exxon da ubrza tempo smanjenja emisija. Exxon tvrdi da su američki i holandski investitori vođeni ekstremnom agendom. Retke su firme koje se obraćaju sudu kako bi blokirale predlog deoničara, a Exxon je prvi koji je to učinio. Ako kompanija sa sedištem u Teksasu dobije slučaj, to bi imalo značajan uticaj na buduće peticije deoničara, izveštava BBC. Firme kojima se javno trguje obično raspravljaju o prednostima pojedinačnih predloga s Komisijom za vrednosne papire i berzu SEC. Kritičari ističu da američki finansijski regulator menja svoje savete zavisno o tome koja je administracija na vlasti. DIP navodi da je broj predloga ekoloških aktivista značajno porastao poslednjih godina. Followed Hisa i Arjuna Capital predlažu da Exxon postavi takozvane Scope 3 ciljeve za smanjenje emisija koje proizvode korisnici nafte i gasa. Exxon trenutno ima cilj dostići neto nulti nivo do 2050. godine za emisije Scope 1 i Scope 2 koje predstavljaju onečišćenje iz proizvodnih procesa i energije koju troši. U isto vreme, ExxonMobil je jedina od 5 velikih zapadnih naftnih kompanija koja nema Scope 3 ciljeve. Izvor: CBS.